106.3 FM so no sebum produda ko ni prenu so edam yon kokomremre fan of First Street Joy FM abrosa tintini me hwa ne anuanu nhira 104.5 FM asatuma agatumu yaka yantuma pama no se boaba akuma de ensama ene yensa so so ndi jai bedema ye beyi na kudi egu apaso ede amamo na Kasiebo emidi kaka o se nka be ya kase obo ti se sojani a woko mat fan sasa be huro akuma bi se surudu Samedi di mu akotene bi ene se opanyini kwasinya ntachi se wadwene ne se bi afifa fo ne nadi enti etu atwade ane ne atumda CID fo so oguso ya hoboabo a eche bia bo swan na se no de na kopiem wo koto na na imrase bodafo Agyei Obrempong ponkroma tumanya fufuro bi so meya soafo Yasi adisuafo bi o ma stranded said they can put okasem ne die ntia obatimu nchiremu opani ndu safuse ne de atodwa kirese ensem bia eye Titus Glover ekeke kase kabini ade no eye ntro Yabeko akohwa Adom bridge yesi na okopie mu ha nipa bonifo bi atu ani te e de yesi so amemu botu nyina da yetutu ade ya wo mo se fala lobi azo wo mo kwa akoton no manyeska Bank of Ghana kirese eye savings and loans ahodo no Oma password so one bedri bebre de agufom ense bi ka we ho ne abone bedade bram asofo ne yeme obidum bie Kwaku adu Kumi mena Nana Agyei Obrempong CP Yai na nwumre yeso mo ne aso mo so mpa hye ne so nsa na mdua so na homa hunu soro saa so ne so obi abetiri ansa na wadurudom tse Kasiebo ne be yoda na ye nwumako bi na afa wo kambrepam no ye bebu odi na agya ya kire de wo ye se de be ya wo so betimi hunu de ekoso na wo so watimi de ho abo mo aboa amom so atimi anya ska na watimi de aso yasene ye nyi bra na afa ye tutu ensam na asre ne abasa emfama mom ye hya ase de a na aban bra ni fo panyini atoni general na ka che ne hya ase de afri na panyipa be de kira sa adwumako wona da no Joseph Penga wo panyini ni adu Kasiebo atwetwe komo se hwe wo ye Ghana ni ne wa adwene se kwasinya ntachi se bia na asem na tu atwade a na ne kopeta kra nu waso pa tie na tie esansensam wo mu obi kapa wo se afei ena dwumaku a ehye polisi Adom na se ya tetete na twehunu se dipa bone se bia bekoso bia no na ne se ye kantam kase ade shamrem kra ye be yi apia ma Ghana de hye nyina da ehunu bie Criminal Investigations Department wo mu guso ye hwehwemu na mrepam no wo panyini ye hotiri na battery na de na kopiem wo court na mra ne na de se de fata wo be ka ye nche bia ena wiase FIFA ball agukansie panyimpa wo mo na hweso wo mo de betro montre sasa be panyini transmasi fofo etu transma duadu frane mesi kuruti anje bode betem e ma ne na ne bosompo ma abo potokura medi ndoresa de enya kesesem nya konkodie sem wo kwae mabra we ne na ma enyeye eni tikwasinya ntachi wo kwa no kwatena fie de atoso mienu wo panyini so wo hu se ye bobol ani kwaso wo hwebi sabe contest bompo so wo hu se enkra ba ani kwaso wo de na ne hwebie so wo hwe TV na se ball ba so wo hwe Miss Ghana ti sa so de na ne Adom soroma wo betumi achim de ato no akwa hwe na se ball pa wo de na ni kwatwa wisa ne hwe santa mu ebe hwe bi de wo bomusu akuata na wo sa so ebo ne ka de ka ho na Ghana de shape so we de ekurawu ama dwo ahwete enti se de tibi opanyin na ntaji anya hwekura no ne ho ato no na so opanyin gbanka se da bida hwe afei na Ghana fo ye so ye mra kunini ya ne ni bedie na asarem ya wana askofa bai ena nsemi wo kofa de ba ye ja wachi opanyin tu apawa so se ball agokansi adodo na wo mafo atwimo meme obi baje kefa ho hotofom kotoko ne hase ene hihimfo ni nyina no ye di ka hyehye no wodem na kwabra ne wagiska na ja wode apodwe ansa na o makwa agokansi ne so ne nam a woni so ball we die ena referee ndo ne ye ne na firi bebi afiri tintoto nyele na hyehye bibi ne tuamu na wode ba montre na mpanyifo ehotiri asem na sambre waka betin pepenso a ye se die hwe be wo chena da na kire se docket aye krado a ye de be kokot no opanyini ye de na gina mbrane ni atoto mbrade abro no na anu ye bi ho a wayi no asem no bae no and His Excellency the President directed says here doing here investigation. Here Attorney General's Department are here prosecutions according to Article 88 of the Constitution. No, here investigation here and you see the 4 there and as here na make docket no any office. Nyame aduma ena na ochina see the phone promise omo de ba ye be review with the eye of prosecuting if possible. That is upon a critical review of documents no nyina but see no docket no eni ho but omo ba promise nyame aduma ena na ochina omo de beba so omo de ba Ghana fo nyina beti de efaso ye be ka kire omo nyina
the FASO. Now, a review document with a legal eye, now coming into a certain conclusion, say charges be on her. A charges no, and so your charges no, obete. Organa for we say a cheddar. And Chebia, because the same catcher say, I see the Foromuna or Mujuma, or Rashiko Kota, Umber technical grounds, and I be untimi answer. And a case no, but the case no traction. But ye per se, ye no, ye, so that a cockota, sure say, the fakokot no, enough evidence for prosecution. Opanyini kwenkano no ena atu se wo kyerem so wo ba wo kye wadaya na kyerem so wo siesie no gise bia wo siesie no na wo mu na hwese kum am wato anana no wonse do de na susupe na kokode dum suo eti se de tie bia no abroi puma kwamu a wopanyini no wobekwa akogina mbra no anim eno atwa ne ebisa se wopanyini asem ya wo kan de ya dane anadwuma nasem esanse wo mamu ne yetreye se agya wo madam Gloria Kufu wo se asem no enya de na kono esanse wo hwa wo hye dan nyina so bia eni tri ensam na be yanka emo no galat ni atu fam pomam no se hwan na ka asem no sa nipa kro no wo ye trofo yansi no hu ajo sa asem no enye no kre Madam Gloria and kasa asem ma obia de o kan say as of the time na journalist will be so no asem no o catch the journalist say there was no docket before her and journalists no interpreted no docket before her no to mean no evidence. Madam Gloria Kufu kasa ma obi o say no docket before her, which is the case. And of course, as of the time now, no, na docket be any ho. Na se so docket be any ho. Yasi atia bisani agro na abusa numa na atune kankan ti ensem ni nkyeremu and a deputy attorney general and minister of justice Joseph Kwenka wode atudwa na ende Ghana mrasebadwafo esia mrasebadwafie na won mu sia ye no won mo atu anamon ese enkrofo bi num a aban no anase Ghana mampani na redan Kwaku Ado enam tumi a Ghana mamra ede ama no ntogina so ebo mpanifo bi din se opese wonum eye na soafo na bi num so ebe ya soafo be de akire no wonum agina hyehye ahodo ekoso Ghana mrasebadwafie so agi nipa yi atumu asabre no wonum aba be ye asoafo na afi asoafo be de akire na so behwe a yewura akodwo ponkroma yeboni ditu ho a kire se na o waiting list ne so ese ene dunia gine tumpa wo ba be ye soafo no amanebo ne nkrato no hwe so na eye information minister ne yagina tum afi ye ma miss Ntiama Wilson wono so na kwa akoto gender children and social protection wono na ene wo ba be hwe so a wo boa ama no manyina akonkan na ukomu na yewura Evans Opoku bobie wono so buna of mantam ye na koto ese wonko enkoye soafo no hwe mantam ne so Africa ho bie eye Polina Tangaba wono so ativedo apoye mantem anasa atwe mantem upper east region eno wako akodi ne soafo yewura Martin Oti Jako deputy minister Broni Afunu woko ena fe Samuel Note Ayite wono so deputy minister eastern region na no ena titrania appointment committee wa Ghana mra sebadafie yewura Joseph Osebonsu wowusu omuwie ya ode nsem tutudwa no wuchemche se hwemu a na ade no wedi ankwankwa se Ghana manyosem a efa wesi yebeje tum efa wesi anyintum no omunyina gitumu a ni nyina ye kama pa na bro mudi hu abobo mra sebadwa no ena Adom kuma Adom dodo mra sebadafie no pani odi omanima ye majority leader odomnyamfo se chemesa bonsu edi tudwa wuchemche se wosre pa aswafo afoforo ne abadie kira abo mudin a maye bran new tia roba ministers ya wa mobile no mmodin se adwumaden ebetumi awura wonum tirim no maba be ye adwumaden enkoye se onim se me ye onabo na onim se me ye onabo na ene ho ayi motoka kase wasenya no ti no mba ye no mo se on be ye adwuma ni ye na timi aboa na Ghana fo so ehu sentia ye bo mudin so me ya so afo no. We are a 275 member chamber. The women representation is 37. The 35 translates into a percentage of 12.7%. But if indeed the correct number is assessed or is used, that is 37, it will translate into 13.4%, which will lift us from 143rd position to 139. It's a small improvement, a marginal improvement, but certainly not the best. The Speaker, the nominee for the Ministry of Gender, Children and Social Protection should make it one of his cardinal principles to fight for the expansion of women representation in Parliament. She herself is a member of Parliament and she knows the travails that she went through before getting elected to this House. The Speaker, as I'm saying, the House would want to task her. She should be the lead person in this
endeavor to have many more women representation in this house. We are a 200 we ayeronyam for oseche mensa bosua Adom dodo a woga na mra sebe de fie no di omanim en ye tenin kane no na no si ya en donkuma no so pani odi omanim Haruna Idrisu chese wono kra de akoso no Ghana mampan na adodan Kwaku Ado wa ye mranim ni ma papa wiase nyina agi no tum ese wotemra si ni mra e kire mra nanso wobububu mra na gusua wa massage mra no ama mra na nkasa ye mobomobo abobo nse e tuteti ndisuo Nim was this a remua article 5256 cross 1 and now for article 79 cross 1 no 1992 dia no was it nanka SSM mampanin and san Robert Paul swap of for say won kohwe ebroni afomantem so no na obi ho dada wa moni dia nka nkire no wa friend telephone so engrofo WhatsApp wa bayi mampani ankire ne say hi I want to change you wa Instagram Twitter imo nyina wa man information bia eno ane so no no di tumi eno okobo fufuro di so no ena kwa wose hwemu a na emfamra kwan so panin abo aban no so bo se de wa yeyi etietia mra eso. The affected gentleman, Martin Otijaku, is a gentleman. And I believe that in the Brohafu region, he will go to assist the regional minister to perform the duties. Mr. Speaker, our role here as Parliament is oversight. And we are the only people who must point to the President. We are guardians of the Constitution. I don't think that any President should be encouraged to appoint a minister and a deputy at the same time. I don't believe it. And I trust that it's not constitutionally appropriate. Mr. Speaker, we in the minority, in the exercise of our oversight, we feel very strongly that the President did not respect the letter and spirit. He erred constitutionally. He respected the letter but not the spirit. Mr. Speaker, I generally support the approval. The men should go and help the President, except that the President still holds the world record. Hananabo Haruna Idris wano minority leader Ghana mra sebedafie eno ande wachechire mampani de ne hwefom Ghana mra sebedafie se chinchina twan wabumra ne no ena kasamafo pani a yakọ Ghana mra sebedafie wono ena ye chiame hine speaker of parliament yewura Professor Mike Okwei wode atudwa wo chemche se Haruna yi ya ajasa de no enye de bia me frotufo me bo WhatsApp kra se ya tobo me WhatsApp message bia no wa reply me sinye sa papa no anyamfo so Ghana mampania de oyeye no pepe ne kwan so no fa ye enti die na peso fa kwan bia so mampania sata de white na peso de ngo ekeka kamin oso ye sanye. The time of consultation, it can happen even before both minister and deputy minister are brought. And in fact, this has happened from the very beginning of the Fourth Republic. As all presidents will tell you, they will call possible ministers, tell them what they intend, and also propose people that he wants them to work with. It must be noted by ministers. So a lot of things happen. At least I know it has happened in two specific instances of both President Kufuor and President Kufuor. And therefore, there's a discretion to decide whether these two people can work together, whether the substantive is amenable to work with the proposed deputy, and all such matters. And that is why that cannot be a mandatory matter, but discretionary. We are chairman of Ghana, Yemrase, Jafie, Urmenam for Professor Mike Okwei. Adom ni hye anwumere no nsia brem Kasiebo ne eguso ayekenkan edemam ne yenko anime ye akobia ye tetere akyerkyerefo colleges of education akopiemu adesuafo no ene wani abo abiam hu so wonko ata na so wonko adwoa ni nyina da ene se empanyifo obeba ba kyere wade me kyerkyerefo no wom de omkuku no mkaka nyina da go se konkontafro fusina te sade atumafra afna abotafre ene tipam no twa no ni nyina na mache no na de akofa asem nyina da eba ye ne se akyerkyerefo ni kyeremu a wose aban ene wodi agrubi akwa kotomam shoto agudi aban peso de pipe so da no mo Israel shrenso na so do mo purugu ya isudi mo enya de mo betrase ami atwafufu afo matikwa be wuro manum se surudu esanse aban hwo mo bo sa anya hwekura na colleges of education awodo ni nyina da wo aba no aba ni suapon amne ne aban ka asase mo trim de te se chefo bodi ni birthday etu wara ni mu se ebra bi beduru aban be sa na sanse anya hwekura no enwanam kakra wo ho a si ye pagya wo suku no ne yakwa ni suapon a wo su betimanya de afiri ho o mabo aban abo na so da ye aban
ya na adwene sesabe wati se dogo bi kure no aben wa na adwuma na chuma pia wonom se saa na ne no ba chia yam de asia do anwoma so magana de hye wuzo eti de koba ya ne se pam no twa no ni nyina no mache no do kuku no nkaka ni nyina de go na adu Kasiebo ye kopie mu e wo suku ahodo ni ma na chese hwa ye bo te sa akura fufuro no na ne adesuafo ba ku biedu bi uboso mabochenku no mabodo mpo a na kire so manka so mo dwene babra mu nsem ho ba bi won so abeduru na nkoda yi acha adesuafo yi wo mo tira teacher leto adonku na ye holiday no mo se mo kanyina da ene se wo mo sere pa wo mo kutu mo nsem ekura ne atechede na wo mo sere mpanyufo se be ya komofo mani entu wani mesa se dua batabo ni twa ye twana se de be yo mo betumi aba no mo ba be kira de se wo mo ka so mu di aba ye chia wanwe ade kire e bia no mama me kire na so wiase futu mu sa batatwene ti ebe ya kwofo wani ntro no mra me kira de se de be betumi abo ama nwomsua akonkan e wo fie mponeti se omoko strike na e kwen jindi because first year first semester no bibi sa sie e ma high but ye sure win there in fact a high ambroso affect senior be manage ye ho ene nyema ntotoye e wo campus ahayampa e bai e wo second year ntengo se yesu methods kwa untumi so ho so enti e yade bia sese inim ye ba besua enti book ofa book na oba unim ne wesua oba chese mo na nam ha kwa enam ha kwa enti nko class teacher bia ni ho ba chere wade as it stands now there yen down be bakra yen sisia course ni new na yen so your course new because we are moving to level 200 the new course altogether we can teach ourselves was a new course and course no different from ours yen mean tro mushi ani ayekwati ye ya disuafo asese de wadi sansame no so won kwata na so won kwadwa esanse wa cherecherefo so womra emechara de na de ensam ne keka kono akwati se de asono mienu ekwo kwa yempanyefo ase munua eni mu nsensan ne huna mane abai gina benkum ena cherecherefo so gina nifa ena disuafo ni gina fifi na sese de ensam na kwai resabenta ede amomo ne yebeto akoso ne de chene ahwe se da abai pa ena abai bai wakoma so pede de amomo anase abai anyempo a ekwa be no mo befa so mo betumi abo ja adisuafo ne be wiase wo honko enkokyere wo na bosume be ensia ene kakranie ena mampani de tu dwase wo besre pa se ekwan so jojo eho da wubo road safety campaign ya omo hyase aso ehwe kwantepo nsem so no omo nkaja mu dikadika no modawuro na dawuro ya ye kwakoboyi enye se ye kwakoto gongon ya pebita na wakwakọ gina kwantepo so no aye gongon bita na se ye kwa peza lofun ya bobobom ni nyina ye sika ene de be sa campaign no eno danche amampani sa hye ekwan so ntwere ya hodo a pepa eno nam kwan so a last ni nyina pepa tibo se droba bi twitwa droba bi na musa sanse ohu ba bia wofa na no na ekoba ye no wosoafo abadi akira ho kwantempo ho sensem so Daniel ni kwate tato glover o kire se mampani aka na kwampese omoye pa with enthusiasm nanso sikani ho amde ba yesa adwuma no na sikano anan kese se road ministry no ede yesa adwuma ya mampani hye ye no abanda da no bosia bi okokoje ye wamfa bosia na anye de so ye ena bosia nso wantua ene wagya hokọ chese wagya kase buburo ene da ho na no ko ba ne sa no na abanda da no asofo bi so chese da bi ewiase yetiesi ye yu na se wan kasa tire na ye yu ho no a na se wan hwa hwehwem anderete baba no wo be sori abeduru fi abefa hwehwe no wugina ho pa na busa ho se ho anie eninti former roads and highways minister mampenda da abaimo Alhaji Musa Fuseni no abetu da wodi achemkire se sansem no Tato Grover eka no eye FALSE force a kire se no kura kete kura enim na wasese ohwemu a ansa no mokura ba bekọ no no monne eye Universal Merchant Bank ka wansi dimpo kwa mon kurikuri mpo no mkukuri ni omho anasa atwuma na wiesu na bi ni omho na akoyesika nanso Tato Grover de tu da kire se 1.2 million Ghana cedis bosi abanda da na ndisi aban kwaje ye no wo man twenum ja hokọ na owura UNICEF se ni chese enya no kura kete na one day chese se deputy minister Tato Grover chese wo mo de ka wo mra no meche no wadwa so nsem so na Tato din nsem wetu da yentie no ansane yakwa kotie de owura UNICEF se ni ede ye se enya no kure no the release scan here number 2 scan no e was a free road fund e dia ban se road fund no
NDC for Befia Bemono, Edicosia, the road fund no cano echo guarantees car UBA. And the road funds can I get in echo UBA. Oh, answer the president. Ebe catch Ghana for say we release 6.5 and you said to release Yakasako Kem. Where dear? I say you release Emma National Safety. That's canon. I was here about one. You did it the cook, kakran. What is here? Now it's media Rosie. Me see 80% of the revenue. 80% na yedi sia wo no. Yedi sia wo a. I said the minister no e bomodin say only UDA ebesa atrase. Now at least yemma Minister of Roads and Highways no a room kakra. Na ontumi engine ho na scanner ebeko ho no. Na yetumi yi kakra. Na yebidwi asiesia kwan no. We Deputy Minister Roads and Highways ye niabema Titus Glover and ye tin kan e just so no ne capture smart e din komone no and nan kan so afo no ra kwantin pon sensen so mampenda da mama bre so hanna bo ini safuse ni eni Adom Kasiebo niabema panin kodwo e din ko na se kodwo asem no a Titus o kan no enyenyenyenyenyenye conspicuously liar wose enye eyentropa ne yakura ye free abanso no 600 million Ghana CDCB na da loan account num ansan ye free wonti so kasi eja no mpe wo ho a enya no kre. That is global nima sam de okano enti ye di sas ka de ye banye from fuel revenue ecobo busia eji 1.2 billion from UBA na 1.2 billion no every month the ye fuel levy 100 million no ye di 70% of that e tira say ye di 70 million SFC debt no na akasa enti ye bo busia no and cripple road fund na busia de ye bo ye no etimi tua contractors eka by 2016 December ye free abandonment ye jai 600 million Ghana cedis in the UBA account. Is to the eka after debt service no that is 30 million a month no na so wo nti adanti no mo niska we no e question multi-million e na kire se anu ye na beba owura ni safuse ne e ye nka ne so afa no ya kwantin pon sensem so no yi na no se nye no kre se the title so ka se omuja akato ho no Adom ni sha nwumre no sia bremu Kasiebo na ne oda ho wabo Naket sabe wanya basini nanso ukwana akohu se de wasi abo pala pa oda wa se nyame abode doso na nwumaku afa ho ka Nokia Android e phone papa na twododo na chese wo call na dam na ne obeka sasa nya ya no bia etimi ya hyesa otura nko ya obetia no pe na akofa se foforo de aba na ko FS sa opese ho ye de ne nkwamone nya hode pa de audio no numbu ye chinyifo te sesa be Thomas wono no ma wakasa bedi ho adanse se Kwaku se wo kan ye wo begina na so se kireben ya de bia no obetumi atwa fo so da MTN was welcome to the new world wo ma wiase foforo kra wiase mu ode te sa America hona woni te se de ma panyin dada kofo e kan ye no wo wi Grace Homeopathic Clinic fa ho bu o na fa yare no be bia hwe bia ne intrase fa ma wo na ne hwe o matuom kra e be ye firi ho no watumi agina wona so na fa ahode na tumi aba no wo adwuma wadre te se nikanika ya to enje foforo de atomu Total Ghana was the energizing life any tree say ebia wo kan no opesa hode soroko etimi ba mu pade a bawura Total na kwa ne koto fango sabe enya fango bia ne fango say de ampagefo kan ne senya danta ne discaba no wa hwe ye ukoto fango bia ya di kuba anwa anasa adwonwo agu kan no unya boss abete tata etrom wo beboji unyi wo ade a watimi apne ho Kingdom Ginseng Power Capsules no bisa de be ya wakoma na abre bia efi bia wo hu bia betimi ahoro ho esansa Ginseng de wunim dada se urade wa Adom na so we anasa wunu bi ne kwani produe no abre bia na akoma ne ho de pa cowbell ya di gold aba a trese no ma wote se wo bia sabe ya diska kokko adwura no wotu sampa abre bia no wugina wona so nuane nrom eni ti ahode ndro ne de bebu so pa ubenya ahode extra wale na de abo adwuma wo ba betu asipenu asita ya ba bedi bronya na ba ma tu botum wo betu achawade abra wonwen ho a eni a fresh lady capsules wo ba no num bi se de be ya hifie ho betu asiesie ho no atumi agina wona so
na ne keka ne ade nyina da betumi afiri ode ama wo broni bi ba bi bromu ma atiri die dokoro no na ebra wonya atabia ha ba Mr. wo boy wo gyina so se tabe ya utu sampa akwa ni zigizaga mi ade no brani no tan ene ade ya bomode asa obanu no bie na www.adomonline.com sempremo no de akoso wiase afa na nyina da ho na betumi akwa kenka bie embrepam no voice of the day ya de bebremo ene de Vodafone Hazalo 20 ene na mu akwanya no akasa abra bu nsura kiresa so unim so wo nkasa ama ebo no ketekete mampole ene wutua nya kwa branto na wochena bi okasa akwa tise motia na ntia da ya usuro se wanhwe ya ni a charge wa mana broso CB my capsules ene no be ma wono ma etise de sabe wa sha hukubu no wuju so twa be bo ho ban se de be akokura mo ntimi nya o CB my capsules so be bo ba wo de no na afi watimi asipinu wasita na ye frema wo so atimi akobi abra wo nsura kirkra ya baba wura trotrom se zururu ni aba be fama dwetwe no so de yes toothpaste udi twitwu se a na ne wo se no jai ti yira wote sa kata ni chen wutu sampa ahode aba mu pa wada mentri ina Kasiebo eguso aye kenka de mamom ne akwa atimpoku ene ne potamu wo ma mu ye wotwe ahodo e wa ha bridges emu akase ni mu nketwa na so bridge ba ko wo fans a chese Ghana esika wotumi da so no amanfo hwe no ne ma ne fans pa aye Adom bridge a wo sajfo Dr. Kwame Nkrumah obentwerbo na ye de atudoju tata Ghana mapanyini wo tintimye na Adom bridge na sentemu beka ye siesie esa se duru ba bi na ne dental formula na asesa na aye olu nti ko eni po ankasa bra na kokutapoma ama panyifo bomode anya daje esiesie ye emiemie mu se de be begina na naso na hyan nam so a wo kina bia nko ye nwumna na ko fase mama na so wiase ni po bonefo sabe wa se ye funbo ni wonim se masa obagie di se Adom bridge hyan nam so anopa wia ne anwumra ne ade no nipa bonefo bi so akotantwe no mu a edura na dwo bi adeda no wada no atetenkrona wo be kwaro bate kwen wa hwe abeka sma me wata na eto adonko wo so na nipa bone fo hye wade wotutu botu ne de akwa de wotutu botu na kwa koton falafala lomiyazo na asemi ba ye ne omafo ni bi etwetwe nkomo na ne nana echampo kwachi wono potamo ba bi no wo no se de nam so asem ni nyina da akoba ne se dura na dwo ho sum dodo wo hu ade street light ni ho na nipa bone fo bi wo ho esum ya ne de ese atadwe tu ba no afa bro nya ho awe krakase na omo kwa kotutu no mana se de street light ba bo ho a enya de obi a betima kwhye twonum so wo kwa de ya wasemi kotu Oba se jamai na oba Adom bridge in Patemo ha. Wanga wo fa bridge ni so nyina life ate. Esan say both and not na wo mode abobo bridge ni so na e hold bridge no ama bridge no etimi ejina no kaya kromfo kaya hifo wo ma tu boat ni nyina na say the wo tu boat no very dangerous. The reason why ma wo tu boat ni say light ese ewo bridge ne so no light no o count light na makumako 26 so pa light mi enu pe ene so enti so bi gina ho kura na se oyo obi boni wo nsuo ne ho a wo bridge ne ho a na yankrofo be excursion wo bridge ne so a menia ya wo manhole bi a entrance of the bridge no manhole bi da ho pipe bi na fa ho se wo mo kata so na yankrofo tomu de pra na no kura de enye problem to the sense boat and not now what to bridge in the son. The back critical is here bridge the next year mobile not as a community. Eni ayekwati ye omafo bi a wote atempoku na de ekoso wode to Adom Kasiebo anim ne asembere man a won potem wona na yawo apem da ko etwetwe komo mo panyini kire mu se ha embra wokọ ya wode nani kotu abisa ne hwene santem ko se de no masi ko no boat no kwa brane atimi anya adaje atu ko no sa na anum mako 45 boat no so nyanketo awu yeyi ba ko ne de to abeti wanhwe ya sabe upieto beda no nika ma unika beda no ayi wo trousers wo be bola ga by force modu pa 45 nipa bonefo no wo yi afa boat notice almost it's close to getting to a month busumini that we have na attention by 3 weeks nti we am ko ho e ko tutwa pictures o to yo bridge ni wo arc no na so the metal on the bridge into getting to the middle part no over here bridge na light wo arc no end to end but light no ama kabe to the into uba bridge ni fi ho abo so ho nsu kakra nti never say ni no bi na ho na say ado the whole bridge na so hwe adia it's easy to lose into chum kwa waju ko so bi ye sade no that is what I think because we are ketetete na na pe bi ntini ko do so lose you need no be say the man no ni Agyei na bo 20 what years sade no
Nana ya wampem da kono no and was odwene ho won say you cannot think madness, you cannot think far. Any tree the onim ne say empanyfo wo hwe no tu ho na mo. Ya ne mra che bedwane wo potem Thomas. Ampem da ko atwetwe nkomo. Em wo panyine ne so nsema wadi tu dwane say de akwa ne de wo asoafo wo no ene hwe akwantuo mo nsem so wo mamu. Ene wo asoafo wo no ene hwe akwantepon nsem so wo mamu. Wo betu wonsa e de afresafo di nyina da so wo mra no megina wo memra che bedwafie. No meyi nsema no say ya wo timi hwe ma ni pabodifo bi akwa tutu botu botwene ni mu essence wodwene ho a ensem no esisi so no fare mate bi hu sami DC so aka ho asem na no pastor menra me say fe na me frɛ me crofo bi o so won fa wani nkoku sɛ no fare ana na wa confirm sɛ wuhu sɛ boat de bi wo ha ye tutu na eno na ye obi ahụ wa sɛ that boat there they are wututu akoye den my final question our parliament me fine say Otrafa or share young Afan road minister, roads and highways, Ebeba, now Abebua, Nsensem no. Our train or Fanga ministry, no better or Faso, now our boss at the bank. Now, I say, police for exit bridge and also on both ends. Ebiti Nimha, Ebiti Achiha, and no crying to me and scare or man for when I'm bridge and also why you two. One man who said bridge or hot. He did say one yes and I don't know for yes and man. It's the young share not security situation now. What bridge the when you know better to see. Kumi Agyei Kwaku no saso na yo Agyei Kwafo no mrashe bedwane a wogina wade mo amafo weso jama batom pesua so Thomas ampem da ko nene ini kotie no yankuanim ewo ensam afofremu ene yi so behwe abreka kratwam ni Bank of Ghana fo mo apaso so na omoma wo mo apaso so no no me madwe se banks bi okremu a ensam fata eso nya nkwa enu nto nkwa bonsam jam ene no mo machi se dododododo se mo nkwa bonsam jam ho na nation of titi wo mo kotwere mo se ene ne kika bank makoma akonso ne di bomu ene se ya consolidate mo mra me ba akufua na eno ena Bank of Ghana for company for kire se de mo ye no mo nwie yo eno mo mra enso eno kura is just the beginning afa na obe na kese pa o sa bre odani ba besi microfinance ahodo ene eyi sa loan for no savings loans wa Jodi atual savings loans mina mbo wo mina midie aduru no so fakọ mame obia yebi oso mbe gu bebre osese ohwemu a na enkrofo dodo na omabie microfinance ahodo any savings loans a enkrofo do musika begu na nso omkoso omko akwaji sika no a omsesika ni ho eno osesika ni ho no ase ne sen wodi sika na yikwan ana dia yi school wodi ye school feeding ana so dia free SHS sika ni hosen Eruti Bank of Ghana for kire se enche kura beto omunka se microfinance ahodo ni savings and loans no won ba bedwi bi dia gu ama system mu aye kama o se so hwemu a na nya ni je kura eya asa bag makoma akonso wo mo se ni nyina koka bom se ba ko nenso na de adu no so ma anya ne saa ayese ofasinanti kro no wa mia ne na neti umia so fa miwu emte so umia na yu ani to nche na umia se de be ada che de asundwe be ba na we no na empanifo kasa ewo Joy Business Financial Services Forum and what to the center that's what say changing the tide of Ghana's financial services sector, the cost and the cleanup. Actually, say second deputy governor, Yamame LC Awaji, and the Kasa was saying what you say. Omako organizer for one brasmate for Aquasi among Sekai Kama Ombe Puni. One had to take very difficult decisions at that point. Do nothing was out of the question. Well, do something also had many ramifications. And in our financial system, what we've tried to do is to ring fence the problems we have found in the recent past, deal with them in as decisive a manner as possible to ensure that as bad as the situation was, it didn't spread throughout the entire system, because it could have spread and it would have been very bad. So what we did was to very quickly address and contain the problem, manage it, resolve it with intervention of the Ministry of Finance as well, bring in much needed resources so that depositors whose deposits had been at risk were made whole. And so this was really part of a package to ensure that while dealing with the problem, we were also mitigating painful effects of the problem for the entire public.
we second deputy governor Bank of Ghana Yura Emame LC Awaji and Yateni kan no no dey to dwa wetem kire say sabre kra no yokofo woman yankata bebre ayedi adanse na nchakura womu yi omani to nchen akwadosam ene chese meyemenye lakadasika attitude negligence ema banks ahudu bi collapse ye no ombetwe maso papa we be hwehwem nyehu se nese so ye bibi na wanye nanso ma sa we yende ne bo Ghana sikasem no ombetwe aso. What's left is really that we get the receivers, as they've started doing, to recover whatever monies had been taken out by dossiers have been prepared and handed over to IOCO and other state agencies that would then reach a decision to prosecute those who are found complicit in these failures. Civil action is being taken by the receivers. A number of administrative actions are being taken by the Bank of Ghana also to go after wrongdoers. So that's all a necessary part of the cleanup. We right Awaji Arches or no your second Penia Bank of Ghana with Juma Pa deputy governor and yet is a watcher chesma who do maintain Bank of Ghana or Mama Pass was for savings and loans wa Monsha Danye Creno and the Muntumhofu. Asam na no yanko yanim ani yakoya nim dia na meka se Kasiebo ne bumfu pa na kire so mema fa na nyina da na ne ejentre ha eni tetriku e wo ho sanso e na akwa amano ne so dia omkutam se twetweti Kasiebo ne satno aje ba bia ne yanko atoye mantamu ukopie mu atoye mantamu apanyufo ampumdi won samom na hweso wo mo se wo mo ba bedi dwuma bi na dwumadi o ba bedi nie na ne om de okwade bresam awotu ane se mojabu mani ba bedi smachi no ma ye hwehwemu abibi se madudu mu afifi mu te se de dwa botete se de be hu ne so no na afi say na busuti a community nurses why adwuma wie na bosome so ye bo panyina ye frɛ ne sɛ po no wakwam why na adwene sɛ nya de akapra to krodem kra wode be mmom na abeka nurse fo ne dika ba monte so ede won sɛ ba betudwa sɛ wia so yefno yo ya na sɛ wanfe wo sɛ nya de obi abehu mmobɔ eni tri wo ba beka magana de hye nyina da tibi sɛ de kwam ni sukuma mo ye sɛ twa bedni ɛsan sɛ meko bi ye nkɔ no kwa agya kapra montoma no woni ba no wadi ba wade why adwuma sa fifra wie bosome so ne okwa hwe waka usuma emu gede na we de ba asem ni wo mu ko bi so panyini po do wakwam wona ne panyi pa pomdi dwumako no hweso wo se moso maso oden se maso oden de asa na ye de be moso atie ni onwamati ko po no wo panyina asem a wo kan yente ase no se na no me ba mo lete samo me ba be post mu de makọ ba fofora mo so mo nko eti se mo nko de be no mekire mo koma ma mo amufiri mu fia wo kira mo panyina mbaje mo baage asemi ko ba ye ne pomdi aso ye twetwe komo mo so mo kan nyina da ene se de panyini ye ne de akwat se patapa asem ne akonkodie sem bi no wodi wa hu entomesa ba bi a hrenti wa keka omanu mu so wo munise ene wo peso ya ro ka wafo abetiri mu abetiri hunko nanso wo hwe ma enhyada emfa kwamu saa na Adom Kasiebo ensa enkresema abeto yensa ne se panyufo so wo ba be yehwehwemu dia fa na ba bia no kure da bia no watimi dia to esanse ba bia wo se de to no amfa nto a efri to na nasefo no ebro ne Adom Kasiebo twetwe komanu wo kyerem se ensam ha pop sanke no nete a ka obonza mpa se ko ba bi so a yebre Agyei Obrempong salaries. So date now the mine. First November. Date means Agyei Obrempong salaries. Yes, someone says you call bank here for we anasefo Adom Kasiebo no twetwe nkoma naja wona na nke eba mo matene sense ene no emuno etimi mostelio etibusam no na ye ne opanyini Douglas Adufoko twetwe nkomo bia adwumako ahwepom de wonsam so wo mai mu Ghana Health Service wona ne panyipa wo kasa ede mo no se da bi panyini trase e ma sefo fo de na so de opanyini ye ide e patapa sempa ene wodi I was part and see. I am not like obediently directly at the facility. There was a party to your region this time. Yeah, there's a region for instance. They will look at it and they the director, Dr. Muhammad, he will do his best. Obey. Any ayo kwoti ye your panyini Douglas Adufoko Ghana Health Service wona ne panyimpa wo kasa ede mo manche bia ye be ko ensure 104.5 FM asantuma gya tumu na afi yakwa akofa crossover no na ne na wuku wona na betunam na afi wode ama na ansa na no yenko yanim na yeko ensure 104.5 na yakwa akofa ensema wodo ndei etwa ego enuti nana wuku ebedwane
Nana awuku denchemo otianka somwe na santimantem nsema wodu esie no etiefo aye krado Dema masomo ewa santimantem incro inshira 104.5 enie Adom anafenso asampa no se akanka se na busuafo etwago na agena pakan ene ntini sentina gye baabi na asantimantem ha sei ensema panfo ede atodwa enya ne sesisi ade se nyankopon ya Adom na se MPP abanya kofa double track system ede aba nwoma suamu de a ene na sa double track system ye betimi ede bia kwa adwuma mu pa afise ene ente bia yellow fo no kwa masase green fo no aba enti sa papa ne ense betimi di sanse hye bi akwa adwuma ko bia ma ba adwuma bia mu ni afa nipa ne mienu ne double track enti wo mu kwa no mo po bia ba anwumre no nsia na mi zo ato aso amade a chekoba ne sa de ne ma be ko enkan papa for panyini pa ono Dean of Studies and Research ono Ewo Institute of Local Government Studies Dr. Eric Odro assign and what this answer we etudwa wasese koba ne sa de a ene na Ghana for do munya adwuma nya ni na no obi abetimi anya adwuma ye ama na so ye so Kanyina ne say aban nyuma fo no nyina aban betimi a o introduce ne friend double track e public service say be ya nipa dodo na eye adwuma during the day ta mo ba adwuma fi anopa kosi anwumre no ye fa sa nipa no a na anwumre no mo so mo nya adwuma say ne doctors and nurses ye na ebinum run shift ebinum ko day ebinum ko night no eno sa no e be ma aman nyuma nie bi aman nyuma bi to say passport to say land title registration bi to say business registration no mo no and the building permit no mo ne ade no obetimi aya mana bantem nti nye say ye kan ban ye one crime ministries nko local government for no nyina na assembly no nyina no omo consider say on be adwuma during the day and night and no sa no obetimi improve the employment rate nti unemployment na so better gross domestic product no be ko nanim ama Ghana no yeso aye kra behwe na ye wo mu ide anajo ye dadodo ye da ye sorry Yada yanswali local government expert no Dr. Eric Odro assign this answer we atudwa wo hwe animu say anka musa bi omuso suye omode atudwa yi abane ne mpanfo betimi afa pa no mafefi omani ahwem say ho no omode hye pagu akwam na timi abaye adwuma na dodo na tifi omunya adwuma nye no omuso timi anya adwuma aye ye de ni ekra ensafufuro ma wapanyine baako nana owusu ekia wono eka council of state ho wode atudwa say no kurani so wo de ekoso Ghana ha na atepoi enne ya santimantem ha amanfo do na tonto mo nsase ana sanwe ni yede tu anwea saa enema nkoye wobu okra pa na afuo pa wo behwe no no aton e de ama small scale miners ni atuni na de agu ni aduru kokko ni gu wose koba ne sa no kurani na Ghana akoye ateponi atehe pa frise yen sase no ekoye fa so tu no krampo ne ensam fata enke wo behwe asase da ho nyantam ti sa wo kompo na wo boko kotu afoma agudie no wo so a okwa na nka je wayi ani ni nyina e de agu baabi wo tu afoma agudie na wie no no wakata so kama na wo de ani na utu eni na dia guso kama ekoba nsa na ye kama fo enti se wie pa ya eni obi abetimi kura sa ye hokua na nso nei ye nsa se tutu so foma gudie ni na no anwene ne so se kwaforo kwa wo ye ne de ye nya ye wo de ye afu nya ye enti ama ye ho kire e wonsa so ho ha opanyine de sanse we atudwa agudie o no assign wo mutu tumo do atugu ni atu assign utukoko ogu ni atu assign nti wɔn nso ɛtaa mu aso tu amia sanwini ɛsɛ nkurɔfoɔ nsase asase no sɛnkiɛ yɛ yie a kabibi yɛ ni hɔ a ɛsɛ sɛ ɛna na ɔma mpanin kan sɛ yɛnya yɛ agudie egu fam ɛhyɛ fam ɛyɛ dea ɛnyɛ obi adea ma yɛnyɛ ne yie na nka abɛkɔ a sase ɛda hɔ kɔ a wofa sɛ agudie bi hyɛ ase a wobusua top soil e de gu baabi no apre ba ye ni obeye ho uwia wakova mre na the top soil asa gu so bibia ni wa ubia no wa enyi Wori pepe wa mananso won wasisisi ana na empanfo de se papa egu akwan mu man Ghana titire ne oba santimanto na nse pa muka na ntwie pa ha ne ha manfo adwene e wa agogo ne mpotemu ene wa ye obodi fuo kase pa wo chempa bo na ntwie bi gba na obusan se chele why you go no se mbere ampanso bere ni nyina wo ka ba ko pa de ese na num nko ampotimi dua de ho ne no ana o chechemu se no kura ni sisi ana mani abre pa sa de mani na o betu ase prekope yenyina yini mde na esi agogo nomadic herdsmen ade anom de and say so a big problem says say ensase cattle rearing you adwuma ni bia you bi adwuma
ba obi mfa na adwuma nkɔsɛe obi deɛ ɛkɔba no saa na nibere ana ɛba ne nyinaa yɛhwɛ sɛne ɛbɛyɛ a ma adwuma a mo ayɛ adwumadenden a mo ayɛ wate mfifire ne ade no ɛnyɛ kwa Any of the Nana Owusu, a chown at the Sansa Wayna Etuja, our National Farmers and Fishermen Award Winners Association for one more rebranding crash from Kukra, send a banner, Kuonis channel, a bet me a Jan and as one when Enya award to Yomu Frishap Chese, Bayer and Fiber Brainy, and a Munabesia, what is your Pegua Cramu, no Mukono, Matimia Tintimuye, no more Buama Crayon so Tumpong, and Opinion Baby, our Sansa Way ever to a High Shira 104.5 Adom Nafens was Sempa. And you know, say I can't see a sentimental crossover. Nana Awuku Dentambo and with the Mama Musomo Ewa and Cry Emani. Ya som ewa hade amount nana Awuku Dentambo and ya tenika wisha 104.5 and ya de bana yanto Kasiebo so ewa dum 106.3 wo kuma and cry ha na yanko yanimwe and there is obesha Bank of Ghana no e de sem bia san ba betudwa e de hihye bia ba se wonum a se sikasesa bia hodo oye first brain no wonum chance se wo kono kwa kwasesa sika omomode a se national ID card bi nkutawa memye sesa mfa mawo esan se on pese system ni nyina ye kama na ye sika ho sensem etimagira ne naso kama na nkoba ne sa naso bia ye se yamane miska anaso anya sika bi mekwa kwasesa okoya no de akoni asesa ebetimi aboa ema no ma basabasa akoso ewesi kasem eni adwade hu sensemu enna ba ye ema chairman edema Forest Bureau Association of Ghana eya Dr. Kwesi Jaba edi atudwa wo chenche se wedie abana sma waka no eya sempa eya semu a efe enika ede akonno o nanso omsra ban senka black market fo no a wo mo so sesika e wo kure mu no obeya nka ye hwese wo mo so bi ye mu mbedi pa esa sense na ban ne de ba no wo de beba ne se o mbedi so na wo bi ba no nkra ID card ya yes sesika ne ma no na so ka se uni ID card nti kofie no ano obehu ano wabo ma fa akire obom kwan na wakọ akire onkofo guo bebre no kra mo pai yes sesa yes wo hye afa ni aba e kwa ya no okosesa ne de nti Sabenti mini black market for na nilipa dia. Omo mabie bie adwuma na omo ye no ebe ha omo. As much as it's a good policy, we are disadvantaged because the black market people are everywhere, and Ghanaians normally don't want to. It's not only Ghanaians. Many people don't like to ask these questions. They think that you should just walk into a bureau, give your money out, take an exchange for it, and walk out. So we have been asking for these things, but our problem is that some people don't accept to give us their particulars and they walk out of the bureau and go to a black market. So our problem is that if government, we are doing our part of the bargain, government should be able to come out and support us by getting rid of a black market that is taking our business. Dr. Jaba Oyoye and what was was Ghana for including you and I. Sir, young sir, and they call baby as a yan fa ID card nko say ID card de so wa trotro say wo fo a yan charge yan ka se fa kotu butu ni yan charge anasa to ka mu a patro na ntwe etu de for ID card so botum na ko san sika simple anya sa ebeboa amomu so adwuma na gu adwuma no so gu a ye bebo Ghana ba so bo etu on de wo sere Ghana fo ID card ye ne so ananya den ye fa ye kwa ye mfa nko. I think this notice is just to tell the public. It's not us. It's not for us. It's to tell the public that before you go to a bureau, make sure that you have your particulars in place. So I believe that is, what the notice is supposed to achieve. Chairman at the Forest Bureau Association of Ghana, Dr. Kwesi Jaba, and your training can. Ya twa Kasiebo no so de ani ekọ ensafu from ne net total enforcement control so ye shekania what the trust care about hu bom se bam said ye be betumi aba no wanya ho mfaso pewa wo de abeya ne se eja wo be ko na do ho akwadwo ne krab ne ama card ewrade wado ma wo betumi adi akyede ne ne fa wo ye de kyawkwa enye no nko ye be sanso ma insurance de account se ko ba se bia wo bi nka se putu ehimie ne dwo wonam na rahusem bi sia eno ane se obo mode a no afre total for the total fu mo na mo hye me bo me de mani atom so mo mode na
mo memmoa said you musika no sa pepe no mo be ye de amawo na se koba se wusi dan na se obebo dan no so na nsuo beto awia bebo abra wo nsoro kire se bia wo dan no ebenwunu dia ba bi ba ko pe na ade wani be che Troy steel roofing sheet Troy steel Bomadia so beko essence ho de wo kwa wo mo chance dan no jai ne taka sibse tie ne asi chubom hey nsuo beto enya dia wo besura awia bebo enya dia besura kire essence wo mo chance dan enya dia bepone na kapesi mo timi botokuru am na timi yiye na colors na so de jai efe kwa sa wo kwa na Troy steel chance ne ye de board dan so a obi obenwu bia tu sampa woni atipa ye ma 20 years warranty na jeresi ye zuro da se nsuo beto anase be bibi betumi asi eni ti bomadia sa odo ho ebebo wo mo na afi watimi ahwe wacha kwan na etimi abo ama no ma so etimi akoye wo mo ma 11 cemetery and wo enkrane ka so kwantempon no eso number be free 0302 850 820 0302 850 820 na afi ye hu se de no masi kwani yakoyanim dia ene dai eye da soronko a wiase fa na nyina da ye de asi ho se wo ye be ma wo so otimi nu aduane sadia be ya eja wo ba wo ne teso obetumi apodwe eti sanka shan akwasei na kenei nka ne gele wo so honi na de we are not buying food from outside ye di shawarma che ye di pizza che spaghetti bolobos ye di achentie na me kon mako bo ayi wrawram kwan pa no wanya daje wayi ne nsa no wo ba ne ba watumi aheham so onya bona da baba boma bona ebo bona de watumi ade aduane no na ene de ye tisi monten so na ne mema bi atwetwe nkomo am obi a kire de onim ede fa sa da yi ho esa se bema bi ho wa ye nkwan de mawa te se de sabi wanum kwini ha ebe bo twene ama yafuru be se bebu fa so se po aso che na mema na ye no twetwe nkomo no ese mo kire mo oni se o ende kenya bone se bi adakuru bi na ebe wi ase obe wadwene se o no aduane ama odofo bi adi na so man mo hwe no ma fa anya tuamu da enye se be ma na be no aduane na edenti de bia na de ho ayukwan na honi na na melet kakra na no aduane ma mi di mema na se sa de ne omo mpe yase yenso ya prepare yema no chance yem chance na yenso ya chance yem no aduane mu a no mudi no mu se yes no aduane ne no a nke ne no ye ene especially ma ya wife no yenso be chance yem no aduane no a sanity ene ye mama yina aduane eda na me say no emfam say me be ma no me aduane no pa titru say ba fufu na ba nkwan a agye wadwo me bo me papa Intin de ma punta no makofi by 3 na mofi na ma start se wo yire ntiapoa ana se yemfa ne se wo yire afo yifo no kwwa ubema ubeni aduane kwati bia koma no hospital nti ebueyi pa nti meme bia nsua aduane nia ade ya papa na aduane ebe nia this week ana se yebe make holiday no be jollof Ghana mema no mo person mo kire so mi romantic pa Mr. Ma so nim so kunu onima aduane no ha no ajeje so se o be no aduane amwadi a nie wa hwe o ba be prawo be ma bi o person ja na ire on hyera nka wu no anu aduane amwadu bufas ne do koto hospital na o kone je wanya da aja ko warfofro ne ane ma ni bi so twetwe nkomo ma no so wo mo kire o ma dwene e fa da no ho Sabama no aduane a menni se ya bone menim se aduane no ande ya ma no ya adwuma wo se ye ne wo ya adwuma wo ye nyina ye adwuma de ba wo ya adwuma wo nya adwuma aduane no ano wo adwuma ne mo mi se na ye emema aduane no adade ne me hye o mu nkran se na dua yi de omo no emfa hye ye ema no animonyam wo so omo so omo ye na ye so ma na ye so ye kodibi efise sometimes nso obi ya ede uti anka ona anka sa ya na ede nti omo de bia omo ti nka omo na anka ya omo de ne edu omo so nye eni ti Ghana ma no na omo so akere omo adwene ede afa ho no Obrempong onu aduane no oh yeah pa aduane be pa na oni no SS kra no me ko home economics 1 year asana me ko general so 1 year ne on sa no bo ti me no aduane a on ti se shan akwa ono aduane oni no ani su hye eno kra ono aduane mu ahye bamba ha na ti mani so ntia ko mu su hye ya so ne so ansa ne ano ti se shan ene o ya de pa so nde ja we doctor nti ja Yakwana yewia ndesa yenkoba voice of the day na yemfa emre one no enya sebketo akra obesere asere
Voice of the day, Vodafone afa ho ka bomode aso do ho bebo ma 020 wo kasa wo stretch nya no ko sibi man capsules wo ba ma wudie wo mo ba wudie wom e wo so tibi bomode ano no mbie sade be ya abrubia no wo betumi asipi no wasita wada menti voice of the day. Kia o man from so fiti chakodwoni empanyfo se o mani ye kunu sumu I rep anas Ken Japan so ne anas de besia ni ene ye de beye ye hosa be nkwan Ken I read there. Hey, ni ehia simpo na humiti ena meso egu abodu sem se yemo me no ayetum se bidie wasiampai ha wo ka fo sa chinsamfu ti de ne de menye sa wo program so wo pa ma so nko eni o chire bi Ken wa ye be da ne ntokwa wo don't care Ken first time I ba no chana unti se ade na fe de we sa first time me ba ya mbeka sai what do me go show office ka chem so information ne de me wo me na me de ma na me se to bo next year me de na sen so de be ma we so nti ase it's not fair na ya kan yumu Ken ya betre na kware ni hu pa who the hell is this guy and the first year sin ku wedi na chija bobie na sa ne na uka cheme sa na se wi aga na skedi akobie nchi we silo pa ne prezi wo pregu emu oduro wonu mu bi opene twa so nkwai kotodwe nkwai na tie pedua ya made ne wrewre onu mu oduro no tewo wo jana wa be yare kwase ayare wo kwase ewu na kotra kwase yase ya bre kwase ansa ya no maburu kwase aburu ya besu kwase yesu usie be mi kwase amu ye dia ko bon kwase aka branti abu ya kwase anyom maya be san kwase asa wo we ni nye ne yam ka na lo wu ye won pedi yo enumude no de tewo ya numude nti tete no famu bawo kana enumude tete no famu ya madi ankwa inti tete no fambao totodwe ankwa inti tete aise na rekodo aise ankwa na rekodo samoti opedi yesu na ngwa mu no opena tuaso ka wuro peperepe onu mu oduro no tifie wo last day no tia the calendar onyo voice of the day no na abranche we I'll personally write a memo. As was said, I now just opposite with my term or the boy you win. Metro let the Akomano. Your friend is saying, only baby out here. How could you? Said that study the opinion, Anna. We said that it was a theatre. I thought the working idea if you man namely hope you. Maybe no. I think I don't know what it is. Ye dear boy, ye dear boy. Kasiebo Ovidumie Kwaku Edu Kumi Nana Agyei Obrempong CP Bema 10 gramu ahofa enwi edwame nani ya piao ye na nimre ya beso mo ne so musompa shan akwa sanso ena kwa mikule ni Joshua nyame ahira no nani ya enama nyame de acha brand team ye premier ni nkwan utum sampa nyame achena de wo mo ni production team no Adom Kasiebo dem neja wo mo boy ma yetimi de Kasiebo no ebrem ni na kodo na ena samu edema yen sanso ena juna wo no ena do Facebook ko de ko so nyina no so hu bi na samre ya sore de Kobe Stone pa Pebi Okumankra Baku pe awaka Edura enyo no ho na me den edura enyo no say edura enyo no na be also be ma den 10 gramo den edura anwi edura ewi ni do bia ne ndimuchi basa ayi nkonwa na ogina so de ka 10 gramo ha wenti asiu now ukra we member Short Men Association you hear from our lawyers woman not ton ayi anymore no yeah do ton fruit anymore on the table no na no me call no ogina so ah we then ah wo kekam ko bi misra wo twa mi ko na me say na dey asem o se nyama tu na pagya me asi so You hear it all on Jim FM 106.3. Adom Kasiebo mo nyina money tia oh boja